Sultana. Sasa unanituma ugoro wa mbuzi. Yaani siku zote mzee napokuja hapa lazima nicheke. Maana ni lazima utaletea habari ugoro wa mbuzi. Wewe ushawahi kusikia ugoro wa mbuzi? Kitu ambacho hakiwezekani. Sasa basi mimi niombe kitu. Hili jambo mimi bado nalihifadhi kwenye moyo wangu. Kafanye kazi kaka. Fanya kazi wewe, fanya kazi. Acha masala hayo, acha masala hayo. Kwa hiyo unaniambia kwamba hili jambo ni ugoro wa mbuzi, sitofaulu. Ugoro wa mbuzi kabisa huyu. Basi mzee acha mimi nivute subra, acha ugoro wa mbuzi kabisa. Lakini huyu kwa kweli mimi ninavyokuambia mzee. Basi mzee, mimi naomba kitu kimoja kabla mimi kuondoka. Hili jambo bado ni siri. Sijamwambia mtu yote kinyume na wewe ambaye nimeliambia. Kwa sababu nimeona kwamba umeenda na shingo upande. Sitaraji umwambie shangazi haya maswala Sultana. Lakini labda ungekwenda katika uso mzuri, ningekuruhusu mwambie. Lakini kwa sasa hivi please nakuomba. Ni kwamba mimi ya Sultana kisha kutuona. Hatunaga vifua. Hatunaga kabati. Yaani yeye hajaoka jambo eti asiniambia. Au mimi eti kabati kabisa. Kwa hiyo unaniambia kwamba hizi habari zimefika? Zimefika. Mungu wangu. Basi zimefika baba. Sultana. Sakina. Ade. Kama namagara narifisa kazari. Ndakora kazari. Samani, nitaka nikuulize swali. Nitaka kujua kitu. Sindakutahura, sindakumva. Aongee Kiswahili hata kidogo. Kiswahili au cause sindakumva mwalimu kashamka. Okay, listen. Sikiliza. Nataka nikuulize siku papa wangu, okay, anakufa. Ulikuwa wapi? Palitokea nini? Ulikuwa wapi? Siku papa wangu anakufa, wewe ulikuwa wapi? Naringa. Okay, just subiri. Tafute translator because like how to ask unaulizaje Kirundi. Just subirindira. Okay. Translator. Okay. Igihe papa yafa warihe Naringa. house hapa nyumbani. Okay, so uliona tatizo ni nini? Anaumwa nini? Alikufa aje? Sindakumva. Okay, so okay, wewe waringaha. Okay, wabonye yishwe niki. Unaelewa? Wewe ulikuwa hapo, unaona tatizo ni nini hapa? Alikufa aje? Aliumwa aje? Nushake kunyinjiza mbintu ni ibyo shwi. Sishaka ibintu by'urusaku. Je na nibere mbandi mu kazi kanje ibyo nibindaba byo kujya kuranga isho niki. Usarari. Okay, pole. Kirundi nakisikia kidogo pole. Lakini sielewi. Wewe waringaha wabonye yishwe niki. Papa wangu alikufa, sawa? Yafa. Ahubwo ari abantu bariko uragira urafata amajwi y'ibyo ndiko ndavuga ugomba kumperereza hapana byanzi. Kiswahili haujui, Kiingereza like Byanzi sinzi ibyamwishe. Okay. Mbandi mu kazi kanje yari. Mbabare kwanza ngende kwera na byanzi. You know what, never mind. Okay, ndakibazo
urashobora kugenda mu biko byawe. Okay, just basi. Okay. Yani hapa kuna faida. Sijui nimuulize nini, yani kumuuliza I have to investigate fasi ingine kabisa. Useless. Sultana. Dr. Anas. Jewe wantelefone mbwira yuko unkeneye gose ngo nyaruke candavuga nibiki naje amaguru adakora hasi nikihe kibazo gihari wo bumpamagari. Yego murakoze murumva Madame Nadia je igituma naguhamagaye uno munsi urazi ko nasho kuguhamagarira ubusa ndabizi hama ikintu je nagomba ndakubwire nuko vyereke wa mukunzi wanje yitwa Badra uko ndiko ndabibona ujya mukobwa umengo ari n'ubwenge bwinshi ariko rakurikiranira hafi urufu rwa papa wiwe yabikubajije yabimbajije urumva mu gihe twariko turaganira bibazo yagumya mbaza nawe nkumengo ari umukobwa w'incambenge kuri ubu nagomba ndakugabishe ndabagabishe kuko tutaravye neza azohaba dukura amata mu kana uko nukuri ndakubwiye abikubajije wamwishuye iki wumva ni kwa kundi nyine naragerageje ukuru ko nshoboye kugira ndamwire ko kintu kiriko kirabandanya mugabo muragaba mumenye yuko ujya mukubara ko rakurikirana hafi urufugwa kutawe none ntiwamubwiye ati yishwe n'umutima kujya nyene bizwi yuko muryango wose ko yishwe n'umutima twabivuganye narabimubwiye mugabo urumva ibibazo byiwe umukobwa kabisa aciye ubwenge arababaza zo ku buryo wumva neza yuko hari ikintu ariko aragikurikiranira hafi yabari karagira amatohoza rero birashoboka kuko urumva ari umukobwa yaciye ubwenge arashoboka kuko ariko aragira amatohoza kugira amenye mu vy'ukuri icatumye urufu icatumye yawe atubeshuze rero barekire ngaha yego wewe ujya n'umwana w'umukobwa ntiyo kunanira nivyo umufyase wiwawe yego ndagutaha wowe ubandanye uyaga nawe umwumvishe yuko umwereke yuko se yishwe n'umutima hama ikindi bishire mu ngiro umwambika impeta nivyo nuko twabisezeranye umuyanga yenge ndabizi mugabo wumva je nzogerageza ngone uko nshoboye mugabo gusa muragaba kabisa oya jewe ndi maso jewe ndi magabo nta nabonye yuko atari umukobwa yoroshe ico no gusaba gusa ubishire mu ngiro umwambika impeta umaze kumwambika impeta ukamwereka ko umukunda ukamwereka yuko ari we shiri wawe atawe ndufisa atariwe ndazi yuko ibyo byose azobyibagira je urumva zigeze ukora uko nshoboye hama ibindi navyo tuzobira nta kimwe ibindi bizoja mu buryo urazi ko abana b'abakobwa bahendwa n'ubusa bahendwa n'akantu gato amaze kubona impeta avuga ati ndarose ibindi byose acayibagira mutuye sawa urumva ico kintu rero no gusaba ko wokora ubinyarukije udahengeshanya kabisa nje nzogerageza nkore uko nshoboye ko nakaye muranyizeye nuko rero bimeze ntacyo wagikorera ikorere ko reka ngende nguhamagare ndabikubarire kugira ngo ingaruka zizoza mu nyuma umusanzu mubizi oya nibaze ko atangaruka zizobaho nta nimwe izobaho kerekeye ico kintu sawa reka tubishe maboko y'Imana n'ahandi muragaba kabisa oya nta nakimwe ndabyizeye yuko atangorane bazi ko ari umutima tuzoguma ku mutima gusa nta bindi ujya n'umwana we ntiyo dusumba ubwenge sawa sawa rero musigara amahoro murakoze kubimenyesha reka tube maso muragikorerako nta kibazo sawa rero musigara Sultana yewe byishimo byanje nyamango iki biti sawa ndakwiyumvira wewe biti ni bon sawa biraza mama we uvuga iki suguma wakaka nk'umudari w'umwakaka Odo tumabanyica. Afi, nanuma icyo bakwikiriki. Uko ndarabaga serikanje. Senye wake. Ya indi gihindi. Urazi ko ndikundira udusi filme tw'igihindi. Ah bon? Nabita no. Ni sabre. Ewe. Zungu.
Sebishashi. Bishasha ni bigura. Ni bigura. Jasusi. Yaani wewe kupeleleza. Bishasha buja ni bigura. Kandi uyavuga ngo buracha mugacana yandi. Kurwa Mungu buja isi bo. Kuna nini? Leta habari bana. Unantia wasiwasi. Habari ambazo zipo ni kwamba Dalili. Driver wa Badra. Kwa sasa amekwama. Unamaanisha nini amekwama? Mapenzi ya dhati. Yani. Bwana leta. Nibariki nubuja kiri komplike. Kidafisi siguro. Kiza gusabura skema. Nurukundo. Nubundi. None nabyo. Yo. Ujya muhungu rero Dalili ubashi yapfuye kuri Badra. Kuri Badra Dili. Acha nicheke kama mazuri. Urukundo ruramusaranye. Dalili. Bash. Dalili kwa sasa mapenzi yanamaliza. Anampenda Badra wangu. Hatari sana. Namuonea huruma maskini. Namuonea huruma sana. Yaani mimi mwenyewe nimejaribu kumuonesha kama hili jambo kweli itakuwa ni mtihani, lakini unaona kama kijana. Yaani mimi sielewi hivi mapenzi yametuka. Sasa wewe kumwambia kama Badra na mchumba wake hilo haliwezekani. Badra na Anas. Mimi nitajua kama mimi sijui mchumba wake. Badra na mtu wake Anas toka yuko Amerika. Alikuwa na Anas wanazungumza na hivi amekuja yuko na Anas. Sasa namuonea sana driver wetu huruma sija kaumia moyo nini. Mwambie ajitahidi kuviacha. Maana chance ni ndogo sana Badra kumkubalia. Hivi kwanza hivi mapenzi yametoka wapi? Hicho ni kitu ambacho ni zawadi tu Mungu anakuwa anikipa nafsi kwa nyingine nafsi. Maana ukisema kwa binadamu hatujui jinsi anavyokuja. Yaani kama kuna kitu ambacho kina maajabu yake mapenzi. Kabisa kina maajabu. Ni miracle. Unakutana na mtu love is miracle. Tajiri anampenda maskini anampenda tajiri. Mwewe anampenda mtu mzima anampenda mwewe. Hata mtumishi wa ndani unaacha bwana unampenda mtumishi wa ndani. Kwani hilo haulijui? Ndio hivyo. Si kama driver huyo mtumishi wa Badra anampenda boss lady wake. Kawaida. Lakini kwa sioni kama litawezekana kwa kweli. Kuko Badra fiso wa kuunda Anas. Ça fait longtemps bali kumwe so Dalili na chance fils. Wash. Aliko kubala kwa driver wacho kandi dukunda. Jitaitu mweleweshe ili atoe mapenzi kwenye roho maana chance yake ni ndogo sana. Nikiwazo ama ingona ni au ili mkubira tara na mimi bila mzidi mkubwa. Yaani vinamnishemo kama serum. Bash, haja kumaira ni buji. Unataka kuona ni buji. Buji tangu mwisho. Maskini Dalili anatia huruma Yo. Sasa ndio hivyo. Matatizo makubwa. Alafu na Badra hanaga huyo muda wa vitu vya hivyo eti wanaume nini? Yaani kazi yake yeye umwambie vitu vya kuandika, mwambie vitu vya kazi. Sasa kama DJ yuko na mchumba sikumbe manake na yeye ana mtu. Hauwezi kukaa tu hivi vitu kwa dunia Mwenyezi Mungu tu bila mtu wewe usikani. Shaka kwa kiasi vile. Mapenzi ni kitu ambacho ni hatari sana. Kama ufanyi uhuni basi lazima utakuwa na mtu ambaye anakupoza roho. Badra yuko na Anas na nimemuuliza juzi kwa nini sasa haijafikia mfunge ndoa nisaidia katika akanambia angalia namchunguza. Si unajua mtu mwana sheria anataka kwanza amchunguze Anas si vizuri ajue anaolewa na nani basi. Nini walikuwa na Anas? Anas ni mageko naonya shora kwa alosisi ikiwa inawezekana basi Badra atamgundua. Kuko Badra jenda mwizera cyane. Na nicho gituma adasha kugira mariage vuba. Ariko aragira matohoza yiwe buhoro buhoro. Gire neza kuko je ujya mu docteur jina mfata nk'umu avocado diable. Ndeno mu avocado jina mfata nk'umu avocado diable. Anajua sana Badra anafuatilia. Ananyegeje muri bijani yenu. Sababu Anas alimwambia yeye wakati babake anafariki alifariki na roho. Sasa ndio Badra akataka afuatilie hilo vizuri. Na mimi nikamwambia Badra kwa makini. Maana babako alikuwa mzima buheri wakati tunazungumza. Problema kweli. Basi habari ndio hiyo. Hiyo Dalili wako. Yaani wewe kwa habari tu. Dalili wako ni hatari anampenda sana yule. Namuonea huruma maana itakuwa ni ngumu. Mimi namuonea. Aliko vizuri kuna nishobora kumenya. Nishobora kumenya au bipana au bija. Vizuri kuna nuzovuga ngo ngwanga afisuwe wiwe ngo nigishoboka kare. Bihunde ko ku munsi wa nyuma. Ego. Ntuze ya Asia wanabarusha wewe byagenze bite?
ujya munsi nyene w'ubukwe bagikumva ati uremeye kurongorwa na Nuzeya na Bosco Hamza yavuze gute ubona sinavyo nshaka Yaramanzi. cyane ndavuga ati Urazi kituma yari afise uwundi. Nuburi mu kanwa buratibuka. Ngo nturajya tira inya mu kanwa gatatu buratibuka kandi yamaze gushika mu kanwa. Rero ntuvuga ngo nigishoboka. Sinshobora kuvuga ko kidashoboka ariko niko nzi gusa ko Badra afise umuntu akunda. Witwa Anasi ivyo nivyo nzi. Afise umuntu. Ngoje sasa tusubiri aujue kesho. Afise umuntu. Nadadili n'umuntu sigikoko urumva azora. Lakini chama tu asijitile pressure ya mapenzi asiti high level ya mapenzi. Azora kuno amushira reserve nkabya bindi byakira batubwira ngo natana wanambira kwambia niko na mtu wao ukasunga. Unajua gari na kama pili manera. Hivyo sivyo. Hivyo vinatupa madili. Kuna beishuri. Mtu ana reserve pili moja likitoboka. Kwani mwanadamu ni gari mpaka awe na reserve. Twende sana nafikiri muda umefika. Unaondoka eh? Hizi shughuli zako hizi. Yaani kila nikipita ni sultana. Basi yangu haya. Sultana